dragi gosti, dragi domaćini od multimedijalnog centra Karpino, gospodin Zoran Pavlovski, koji je golim entuzijast uspjeha, evo 12. godina pored, Piftijada. U posljedno vrijeme u Makedonija ima novu Guinnessovi rekordi, sarmi, tatli, baklavi, ne znam što nema. Međutim, prva od tako vid biše nešto Piftija pred 7 godini koje je napravimo, međutim, ne znam, ne razbili bi bići, ne pregledamo ta istorijska knjiga. Vidite, u svakom slučaju, Štijata Kubanov i jaz, jedna golema благодарnost na ljudima koji ne čuva tradicijite u našem grad, pre sve ova jedna stara tradicija. Malo je poznat grad, kubanski grad, grad na Bohemiji, na ljudje Šegovici, znači ona što go krasi duhovno makedonski narod. Evo od moje ime, od imena građanina Kumanovo, pozdrav do svih vas. Ja otvaram ova Piftijada. Ja proglasom za otvorena 12. pored do godine 13. Mislim da сега секретарот ќе ви биде кум и мислам дека ќе биде уште побогата и повесела. Да сте живи, здрави, ова година нека биде со успех за град Куманово, да имаме вода, денеска се водици, да сме среќни, живи и здрави, Господа да чува.